Hiɗen yewta ɗo kadi hande fi aya Qur'an ka suratul mulk. Ka Allah dali ɗon bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah dali ka Qur'an natuɓe yite ɓen ko num ɓe haaloyta kamɓe tigi ɓe innayi law kunna simen laatino nasma'u meɗen nanayno aw na'qilu ma meɗen famayno ma kunna men laatotano ko fi ashabi sa'ir jeyaɓe yimɓe yite. Ko num ɗum holli ɗum ɗo ko holli jaka nanata daɗata ko ɗum pular inni si ɓe inni kaari nanata innu awa kaari daɗata. Goɗɗo a heɓay ko nanuɗa faamuɗa waajitorɗa mais si tawi a nanata a faamata ko ɗum ɗo koko natuɓe yite ɓen wowli kon ko ɗum aray habbiɗa. Law kunna si men laatino nasma'u meɗen nanayno ko wowlete kon aw na'qilu ma meɗen famayno ma kunna men laatotano ko fi ashabi sa'iri jeyaɓe yimɓe yite. Konu ɗum ɗo sappi tagaɗo ka anna ɗo ko be wona marɗo hakkille gollitira hakkille maɗen faama sina ɗum a sedata e probléme. Wa qala al ulama'u lamma ahabata Allahu Adama alayhi salam ila al ard atahu Jibril alayhi salam bi thalathati ashiya'i ad-din wal khuluq wal aql faqala lahu inna Allaha ta'ala yukhayyiruka bayna hadhihi thalatha. Ɓay Allah tippini baba Adama ka leydi ga o tippini mo tun o itti mo kal janna o tippini mo ka leydi o junni sayna Jibril piiji tati o no yawi suɓindinamo yo ƴettu gotun artiraɗi ɗiɗi. Sayna Jibril ari tawi mo inni mo inna Allaha ta'ala yukhayyiruka bayna hadhihi thalatha. O inni Adama Allah inni mo suɓindinma ɗiɗo tati ƴettu gotun mi nattora ɗiya ɗiɗi. Addinu ɗulle ko diina wal khuluqu e jikku labaɗo wal aqlu e hakkille o inni ƴettuɗon gotum mi nattora ɗiya ɗiɗi. Faqala Adamu alayhi salam ya Jibril ma ra'aytu ahsanu min hadhihi thalatha illa fil janna wa madda yadahu ila al aqli fadammahu ala nafsihi wa qala lil akharaini is'ada faqala umirna an nakuna ma al aqli haythu kana. Baba Adama inni Jibril ɗi tati ɗi adduɗa ɗo diina jikku labaɗo e hakkille mi yaali ko ɓuri ɗi ka adduta ɗo ko piwu gotum pet ɓuri ɗi ɗo ko natugol aljanna. O inni me joni noon ɓay Allah inni yo mi suɓo gotum nattoraɗi a ɗiɗi o inni mi ƴetti hakkille o ƴetti hakkil o takki e makko o yeeti ɗi a piiji ɗiɗi diina e jikku moƴƴo o inni is'ada o inni hoote faqala ɗin ɗiɗi jaabimo umirna an nakuna ma al aqli haythu kana. Ko ɗo noon andata ko ɓenni kon hakkille ɓuri nene welde. Ɓay baba Adama ƴetti hakkille o inni Jibril mi suɓike hakkil joni nattorɗi a ɗiɗi diina e jikku labaɗo ko nun ɗi jaabi ɗi inni ɓay o inni ɗi onon hoote ƴawe ka iwru ɗon ton faqala ɗi innimo umirna menen kadi Allah yamirno men an nakuna ma al aqli haysu kana yo men wondu e hakkille ɗen kala ka hakkil woni yo men wonta ko ɗon mi wona apprentie makko. Diina kan e jikku moƴƴo ɗi yeeti baba Adama ɗinɗi Allah yeetino men kala ka hakkille woniri yo men ar men raliyo ɓawo ɗon men fanka donc men hotata. Ɓay noon joni ɗin ɗon ɗiɗi kadi hotali ko ndoni résultat on fasarati salasatu ila Adama alayhi salam bisababil aqli. Joni noon Adama heɓi piiji ɗin tati kala ɗi fof sabu hakkille ɗen.
e jaka sa heɓi hakkil ko ɗon heɓata dina, ko ɗon kadi heɓata jikku moƴƴo. Mo mara hakkil mara dina mara jikku moƴƴo. hay simo wadde dina o bonnay kadi par ce que komo yagal makko ngal o heɓata kadi jikku labaɗo. mais si a heɓi hakkil ɗiya ɗiɗi aray, dina aray, a heɓay dina, a heɓay kadi jikku labaɗo, par ce que gon ɗon holli. donc Allah wallini inni hino ɗo hakkille, hino ɗo dina, hino ɗo jikku moƴƴo. ƴettu gotum Jibril artiranan mi ɗiya ɗiɗi. o inni ok baba adama ini mi ƴetti hakkille. o inni dina an e jikku moƴƴo hote, dina e jikku moƴƴo. inni menen kadi Allah yetino men kala ka hakkille woni yo men ar ɓawo ɗon, min wona takko ɗon, min ala e hotude. wa hazihi salasa hiya akramu karamatin akrama Allahu biha abdahu. ɗiɗo non tati ala ko Allah teddiniri ibnu adama ɓuri ɗiɗo. sa nani teddungal ibnu adama ka anna ɗo ko ɗiɗo tati, ko dina e jikku labaɗo e hakkille. si a heɓi non hakkille a heɓay ɗiɗa ɗiɗi. mais si a heɓali hakkil, ko si tawi tun ɓenni kaari no mari hakkil kono hara o mara jikku labaɗo, o mara dina, innuɓe no ko onon sikki o no mari hakkil, o mara hakkil. par ce que Allah kanko ko wi kon ko law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. o inni yinatuɓe to ɓenna modi si tawino meɗen nanayno, meɗen marno hakkil, meɗen famayno, men natatano yiite. donc si goɗɗo ɓe nima o ko intelligent, o no faami, o no mari hakkille, kono hara ko fi driblugol yimɓe, inno ko onon sikki ɗum ko hakkil, na ɗum Allah kontiri hakkille. marɗo hakkil ko ya heɓo hakkil ha naata aljanna, kono heɓa hakkil ha naata kaso, ma heɓa hakkil ha naata yiite. ko yimɓe ɓen sikkiɗa mari hakkil par ce que ɓe anda définition hakkil aray kon ɗum firi. par ce que yimɓe ɓurɓe ɗurde ɓen fof ko ɓenata marɗo hakkille ko adenjo bonɗo, ƴuƴuɗo, driblowo yimɓe, kansa. ɗum ko komo yagal noon, par ce que a créanayi woni hoorema a lawotako, ɗum na hakkille. ولذلك لما ولد لكسرى مولود جاء ببعض المؤدبين ووضع المولود بين يديه وقال ما خير ما يؤتى هذا المولود. فقال المؤدب عقل يولد معه. فقال كسرى وإن لم يكن، فقال فأدب حسن يعيش به في الناس. فقال كسرى وإن لم يكن، فقال فسائقة من السماء تهرقه. lanɗo go no woduno Kisra o jibinana bobo ɓayo heɓanama bobo on o yahi o noddoyi ɓurɗo jangude on e ngun jamanu ɗon, o addi mo ka galle makko, o ƴetti bobo penunkun o junni mo, o inni jogiti o gando on jogiti bobo on. o inni mo ma khayru ma yu'ta hadha al mawlud, yeeto lan ko honɗum woni ko ɓuri moƴƴude e ko Allah okkata kum bobo on. gando on inni aqlun yuladu ma'ahu, hakkille ko jibindinte kon e hakkille, ɗum no moƴƴi ɓuri piiji ɗin fof ko Allah hokkatamo kon hakkil. faqala Kisra, lanɗo on inni mo fa in lam yakun, si ɗum non laataki, si Allah hokkorali mo non hakkille ɓayno wawi wonde. faqala al alim, gando on inni fa adabun hasanun ya'ishu bihi fi nnas. ok, si Allah hokkorali mo hakkille ko woni next on kadi ko ɓuri moƴƴude ara e ko Allah hokkatamo kon ko hikki ɗon ɗon, o hokka mo needi moƴƴiri wawayndi permettude mo no wondirta noon e yimɓe ɓen, o heɓa needi. faqala Kisra wa in lam yakun, lanɗon ini mais si ɗum noon kadi wonali, so heɓali kadi needi. faqala al alim, gando on inni mo fa sa'igatun mina sama'i tuhrigu, ɗon haray ko ɓuri moƴƴande mo ko farñitere iwaka kam mo ara sunna mo wara mo o maaya, haray kon ɗon ɓuri moƴƴude. yes, iɗa andi hari laamotoɗo on ka laamu ko inde laamu ngun ka farisiyankoɓen innete Kisra. sa laamike ko Kisra, ko ɗum ko inde ko laamiɗo o ko noon o innete. no waywano Misra hari laamiɗo ko Fir'aun, ma ɗum Rome lanɗo on ko Kaysar, non ko inde laamu ngun. donc ko Kisra laaminoɗo on fewndunde ñande o jibinana bobo, o noddoyi gando, inni jogiti kum bobo on, o junni momo, o inni yeeto lan ko honɗum ɓuri moƴƴude ko Allah okkata kon o bobo. gando on inni hakkil.
Kisra inni bon si ɗum no waɗali o inni needi moƴƴiri wallitoto mundi no wondira yimɓe ɓe ngawa. O inni si ɗum no waɗali so heɓali needi o inni falñitere iwa ka kammu ara wara mo ɗum ɓuri moƴƴude. Walizalika qala sha'ir ga yimowo gimɗi inni poète jo arab o inni ma wahaba llahu limri'in hibatan ahsanu min aqlihi wa min adabihi huma jamalul fata fa in fuqida fa faqduhu lil hayati ajmalu bihi. Yimowo gimɗi go inni wo ala dokkal Allah okkali ha hande neɗɗo dokkal moƴƴungal ɓuri hakkille ɗen e needi ndi. O inni ko ɗiɗo ɗiɗi woni ngari tagaɗon ko ɗi o parorta ko ɗi labinta mo. O inni si o faɗi ɗiɗo ɗiɗi haray ko faɗugol makko kadi gurdan ɗam ɓuri labanede mo ɓuri mo. Si ari ka aduna amara hakkille amara gandal e faamu a ne'aki parce que si ɓenni adib haray no jangi no ne'i ko ɗuynete al adab needi on ɗon ɗen haray no wondi kadi haray gandal. Donc sa ari aduna a heɓali hakkil amara gandal e needi waray ko mayugol ɓurma labanede. Walizalika qala Luqman libnihi ya bunayya jalisil hukamaa wa zahimhum bi rukbatayka fa inna allaha ta'ala yuhyil quluba bi nuril hikma kama yuhyil arda bi wabilil matar. Luqman inni ɓiɗɗo makko mo inni he ko yo ɓiɗɗo an wondu e marɓe hakkille ɓen faamuɓe ɓen wondu e ɓen groupe. O inni hakke ko ɓaɗotoɗaɓe zahimhum bi rukbatayka ƴetta koppi ma ɗin hiɓɓidira e koppi ma ɓiƴaɓe wondo takkoɗaɓe ɓattoɗaɓe moƴƴa. O inni fihon ɗum fa inna allaha ta'ala yuhyil quluba bi nuril hikma. O inni parce que Allah wurnitiray ɓerɗe ɗen sabu annora faamu ngun kama yuhyil arda bi wabilil matar wano wurnitirta non leydi ni si wabiliri ndiyan saaji ko yata ndiyan ɗan no saaƴa hoore leydi ndin puɗi ɗin fuɗa ko non kadi gandal e faamu si saaƴinama hoore ɓernde tagaɗo ko non nde wurirta goɗɗum fuɗa e mayre kulol Allah e andugol honno jogitorta hoore mum. Mais si ɗum ala saƴude ma wattangaki kala mo wonduɗa a épousay caractère ji makko ɗin hara andali. Kala mo jindiduɗa sa watti jindidugol e goɗɗo Allah walle tun hara ko faamuɗo marɗo hakkille hara kadi ko hulo walla si wona ɗum a andata honno ƴettirɗa jikkuji makko ɗin hinan ɗum ko human nature ko non Allah tagiri ibnu adama ko non ko tabi'atul insan ɗum inete la nature humaine ko non ibnu adama waɗira. Ibnu adama wujjay caractère goɗɗo hara yan anda ɗa ƴettude jikkuji on tigi ɗin ko ɗum waɗi ɓe inni ya wondu e moƴƴuɓe ɓen par ce que si na ɗum tun sa wondi e mo wala hakkil hulata Allah a andata ha wa'awa no wayno hara andali. Ko ɗo andi si Luqman inni ɓiɗo makko on jalisil ulama joɗodu e gandiɗuɓe faamuɓe ɓen wa zahimhum bi rukbatayka ɓattoroɗaɓe hay koppi ma ɗin ƴetta koppi ma ɗin siŋa e koppi maɓɓe ɗin hakke ko ɓattotoɗaɓe. Fa inna allaha ta'ala woni parce que Allah to ɗon yuhyil quluba o wurnitiray ɓerɗe ɗen bi nuril hikma annora faamu ngun kama yuhyil arda bi wabilil matar wano wurnitirirta non leydi ni si wabiliri ndiyan nden saji. Waqila li Luqman ɓenni Luqman nyandego ma balagha bika ma nara ene Luqman kon nun hewtimma ka hewtuɗa ɗo. O inni piiji tati sidqul hadis wa ada'ul amana wa tarki ma la ya'nini. O inni ko piiji tati hewtinilan kami hewti ɗo wulugol gonga go e tottugol hoolare sa hooli kelan mi janfotako ma mi yaltante ka wañuɗami ɗon wa tarki ma la ya'nini e tertagol kala ko ndaralan si tawi piwum kun ndaralan haaju an ala e makkum e pitagaɗo ko non wonirta si tawi hunde nden na ndarama selu parce que nelaɗo maki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni
no jeeya e ko labinta islamu tagaɗo moƴƴina fi muɗum tertagol mo ko darama ko si piwon kun darama selu ta ukkoye mum ɗum tode ko sain ko alama hollugol sikari no faami ma sikari faama sa yi goɗɗo mo ukkoye ko daramo o faama siɗa mari hakkila wawi wanno lugman no ko wowlugol gonga e tottugol hoolare ara mo worike ma jam fotako e selugol kala ko darama. marra ibrahim bun adham bisuqil basra yawman min al ayyam fajtama annasu hawlahu wa qalu lahu ya aba ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana فقال إبراهيم بن أدهم لأن قلوبكم ماتت ب10 أشياء قالوا وما هي قال أولا عرفتم الله ولم تؤدوا حقه ثانيا زعمتم أنكم تحبون الرسول وتركتم سنته ثالثا قرأتم القرآن ولم تعملوا به رابعا أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها خامسا وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها سابعا وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها ثمانية وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له 9 واستخلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم 10 ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم Ibrahim bun Adam ari ka marché Basra kama be Iraq nyande go bayo ari ka marché ko goto peta haynimo be nino da Ibrahim bun Adam fop mobi takko mako donge don parce que be andi ko mardo hakkille be Ibrahim ko keldi be arki sambe mobi takko mako benni mo ene ya aba ishaq parce que ɓiɗɗo makko afon ko ishaq innete donc kamɓe ɓe mari on jikku noddirgol ma inde ɓiɗɗo ma afon ben amadou ma ben ibrahima si ɓiɗɗo ma afon donc ɓeni mo ya aba ishaq wanyo ben ishaq ɗum ko woni ibrahim bun adam ɓenni mo malana nad'u fala yustajabu lana ɓeni men anda ko men heɓi probléme amen on ko noni meɗen torade Allah ala jabade ko men woni noddude Allah ko men woni kon torade ala jabade ko non woni ɗum yeto men ko noni probléme on si meɗen torade Allah wala jabinde fagala ibrahim bun adham li anna qulubakum matat bi 10 asyain oyni parce que ɓerɗe mon ɗen ɗe mayino sabu piiji sappo warino ɓerɗe mon ɗen donc si on noddi Allah ko tori ɗon o jabotako fagalu wa mahiya ɓeni mo ko woni woni ɗin piiji sappo ɗi ɓerɗe amen ɗe maayi hella mum sabu mum o inni ko on ɗum woni ɗum goo on taw on andi Allah mais on junnitali mo haqqe makko on ɗum ni aranum ɗum on andi ko Allah tagi on kanko tagi oxygéne ndu hendu ndu won ɗon fofude mais hiɗon accude mo ɗon on ala mo junnitude haqqeji makko ɗin tigi enole kanko waɗani on piiji ɗin fof kanna ɗo kanko tagi on tagi aduna on mais on junnitari mo haqqe makko on koko Allah ini kon ka qur'an ma qadarullaha haqqa qadrihi ɓe yimɓe mawninirali Allah no hana mawninirede no o inni goo ko ɗum ɗon o inni ɗiɗi on za'amtum annakum tuhibbuna ar-rasula wa taraktum sunnatahu iɗon inna ɗo iɗon yiɗi nelaɗo ɗon yiɗi nelaɗo on tertinoke laawol nelaɗo ngol par ce que nelaɗo kanko ko ɓurannomo ko ɓe maraɓe miskimɓe ɓen onon noon ko marɓe ɓen tun yiɗi ɗon on yiɗaɓe maraɓe haysi goɗɗo ko musidɗo ma hiɓɓuɗo si o mara jawdi hara nono inna noon ko no meɗen jokki sunna on ɗum sunna ko jikku ko comportement woni sunna ko laawol nelaɗo noon kanko comportement makko no jeeya e comportement makko yiɗugol aliyatima yurmina ɓe e yiɗugol miskimɓe ɓe ɓe mara onon noon ko marɓe ɓen tun welata oyni on inni ɗo yiɗi nelaɗo mais on selino par ce que nelaɗo inni allahumma ayini miskina
wa amitni miskina wa hashurni min zumratil masakin. Oynni yo Allah wurnumo ko miskino waramo ko miskino e pi immintina mo hakkunde miskin meɓe. Ok, oyni tati on gara'atumul qur'ana walam ta'malu bi. Hiɗon jangude qur'an me on alande applikude alande gollitirde. Oyni nayi on akaltum ni'matallahi walam tu'addu shukra. Hiɗon nyamude nemaji Allah ɗin dépense makko on hirande coƴƴa yittirɗum koje me on aramo jarnude wala yettude mo parce que Allah tigi no inni ka qur'an wa qalilum min ibadiya shakur. Oyni modi ko seeɗaɓe ni e nder jiyaɓe am ɓen woni yettude la woni ndela mi jarama fi ko mi woni ɓe kon waɗande nokku goyni qalilan ma tashkurun fanɗi ko jarnoton Allah fi ɗi nemaji makko. Donc oyni nayi on ko ɗum hadi duwa mon on jaabo akaltum ni'matallahi walam tu'addu shukraha. Iɗon nyamude nemaji Allah ɗi mais on ala inde Allah a jarama iɗon dullanimo. Oyni joyi on wa za'amtum anna shaytana aduwakum wa wafaktumuhu. Onon tigi on inni shaytane ko gaño mon mais hiɗon jokki mo kala ko wi ɗon inde men nani men jaɓi ɗon ɗoftade mo waɗon. Iɗa andi le gaño ma on ko doa so inni yaru east ko yaru west, so inni yaru west yara east. Mais onon non on inni shaytane ko gaño mon ɗon reconnaissance ɗum mais hiɗon ɗoftimo kadi hiɗon kala ko wi waɗe waɗon. Oyni jeego on wa qultum innal jannata haqqun wa lam ta'malu la. On inni aljanna ko gonga ɗon reconnaissance aljanna ko gonga mais on ala gollude fi heɓugol aljanna. Mo yi golle mon ɗen tawa en ɗo na golle faalaɗo natugol aljanna. Oyni jeeɗi on wa qultum innan nara haqqun wa lam taharubu minha. Onon tigi on reconnaissance on inni yiite ngen ko gonga hinge woda mais on ala dogude nge pottitonge parce que so yi golle kon ɗon wadde kon ata o ɗo hula natugol yiite. Oyni jeetati on wa qultum innal mawta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. On reconnaissance on irritike mayde ko gonga mais on ala préparade fi mayde nden kande tawa on. Ɓay Hasanul Basri inni préparanagol mayde ko fi'ilul awamir wajtinabun nawahi waɗugol ko Allah yamiri kon woɗɗitoɗa ko haɗi kon. Oyni donc on reconnaissance mayde ko gonga mais on ala préparade fi kande tawa on. Oyni jeenayi on wastakhaltum bi uyubi nasi wa taraktum uyubakum. Ko ɗo non woni probléme on hande. On woni occupé, on woni on soholiri wowlugol ellaji yimɓe ɓen iɗon terti ellaji mon ɗin ono. Ɓayle onon kalle ɗon mari ella. Ay oyni wastakhaltum on soholiri bi uyubi nasi ayibeji yimɓe ɓen wa taraktum on tertike uyubakum ayibeji mon ɗin. Iɗon acci ɗon ellaji mon ɗin iɗon naate wowlugol ellaji yimɓe. Asikka yonon kango mara ella. Oyni ɗum ɗo kadi hatta jaabosi on torikel. Oyni sappo on wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Nyande wo nyande hiɗon wattinoyde musiɓɓe mon ka berɗe arton mais on ala wajitorde ɓeɓe won ɗo wattinoyde. Subhanaka Allahumma bihamdika wa la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Ara en dari ko wano ɗo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.